Torej, dame in gospodje, kot obljubljeno, zdaj ne vem, ali se bo to res zgodilo ali ne, z nami je Nikolina Grba, pizda, da vidimo zdaj, kaj si ti, veliko čast mi je, ne, veliko čast, hvala lepa, sedi se. Nikolina Grba, veš, da moram priznati, da te prvič takole vidim, ne, razumeš ti slovensko, ne razumeš, ne? Ne. Če bo pričati kaj, srbo-hrvatski? Engleski, italijanski, moj jezik. Kaj to je? Kjer je tvoj jezik? Srpski. Da. Če se ja potruditi, ako ću nešto pogrešiti, nemoj da se ljutiš na mene. Ne. Gledaj, torej, dame in gospodje, z nami je Nikolina Grba. Torej, sa nama je Nikolina Grba. Jaz sam imao, mislim da par godina unazad sa Sandrom Afrikom, jedan takav intervju. I onda ništa više od te pjevačke Balkan scene. Sad si ti jedina koja si po toliko godina došla u moj podcast i to je vrlo dobra stvar, ne? Znači, Nikolina Grba, ne? Oni koji te ne znaju, ne, te naši Slovenci koji te možda danas vide prvi put, recimo, ne? Daj malo kaži nam o sebi, ko si, odakle dolaziš, što radiš i tako, izvoli. Dolazim iz Crne Gore, tačnije iz Podgorice, bavim se muzikom već 6 godina. Čekaj, kje imaš ti mikrofon? Kje imaš to? Ja, čekaj, da to van stavi, da ne van ga stavi, mislim, ne to, tu ga daj gor, tu. Stavi mi ti. Čekaj, samo malo. Ako boš naredil tale intervju, boš ti poslal na Instagram, bom. Znači, ti si mikrofon si dala i onda si ga prekrila, da se te neće slišati. Ne, dobro si to uradila. No, ok, naprijed, kaži dalje. Bavim se 6 godina pjevanjem, jako sam uporna i gledam da ostvarim cilj, to je da budem velika zvijezda. Hvala Bogu, poznala sam jednu menadžerku, jako mi se sviđa kao osoba prvo. To je tako, je bila prije tu, ne? Da, Danijela Nikolić. Ja, bravo. I nadam se da ćemo da uspijemo ono što smo zamislili. To je to. A kaži mi, koliko ima još do te granice velike zvezde? Koliko ti još treba? Samo malo. Da. Pa kaj, mislim, što znači za tebe da bi bila velika zvezda? Što to u biti znači? Kad pjevačica postane velika zvezda, šta mora da se desi, šta mora da učini, šta mora da ima, kakve rezultate, da reče, evo, taj pa sad, mega star. Pa da, moraš da budeš da budem jako uporna, da radim velike koncerte, arene. Ti je na Marakani? Može. Ok. To mi je velika želja i to je to. A kaži mi, ta konkurencija, ne, tu ima puno tih pjevačica, ne, takvih i onakih, sad kad pričamo, 3 nove su došle na scenu 100%, ne, evo sad je 4. došla, znači kako da u toj velikom kotlu tih pjevačica, recimo, da ljudi prepoznaju tvoj talent i kažu, ta ima nešto posebno, ta je drugačija, kako to uraditi, kaži mi? Pa, to će oni najbolje, oni će to prepoznati. Ljudi? Da, tako je. A što kažu ljudi kad te vide na bini, kad te vide u spotima, kad te vidi tako, možda kad te sad ja vidim, što kažu? Što se im sviđa kod tebe najviše? Samo kažu wow. I to je wow. Aha. I vidim da, mislim, ta tvoj styling, to vidim da lijepo to skrbiš, malo sam naredio research o tebi, da si ti bila taj fitness, bodybuilding model, to gore dole, daj mi to malo kaži. Da, personalni trener, radila sam sa tim već 3 godine i to sam vatala jer sam počela baš dosta da radim u pjevanju i onda ne mogu na sve strane da stižem. Ali velika mi je želja da otvorim i svoju teretanu, tako da, evo, vidjet ćemo. Pa misliš da je možno te stvari zajedno raditi ili ćeš morati odlučiti da ćeš biti to ili to? Pa ja sam sad odlučila samo pjevanje, ali hoću i da se odlučim da otvorim teretanu i jedno i drugo da radim. Znači živiš gdje? U Crnoj Gori živiš? Da, u Podgorici, jest. Aha, i tamo si već zvezda? Tamo si zvezda, u Podgorici? Ajde, kažem da. Jest. Aha. A što druge te republike, gdje si probala sa koncertom, gdje si nastupala? Pa svuda sam po inostranstvu i u Beogradu, svuda sam radila, baš svuda. Ali ovo mi je prvi put da radim ovdje u Sloveniji. Znači sad si premijerno u Sloveniji? Da, sad moram da osvojim Sloveniju. Da, ja mislim da si na dobri poti. Ampak gledaj, sad si prvi put si u podcastu, bila si u nekom podcastu već gošća ili nikad? Ovdje u Sloveniji, prvi put. Kapa inače? Prvi put ovdje. Ja, pa izvan Slovenije si bila? Jesam. A to si bila? Bila sam u Švedskoj, bila sam u Austriji, bila sam, to je što se tiče inostranstva. Znači na Balkanu? Da kažem Beograd,
Crna Gora najviše, pošto Ja. živim tamo, najviše Crna Gora. No zdaj, kad ćeš postati ta veliki megastar, moraš da se sjetiš ko te je imao tu u Sloveniji prvi u podcastu. I kad ću te ja zvati, Nikolina, da li se me sećaš? Pa ne znam baš, ne, moraš da kažeš ja, pa Istok, pa to si ti, pa naravno, ne, to ne smiješ da zaboraviš. Neću da Te se prve stvari su uvijek najbitnije, ne? Tako je. Gdje se počne, ne? Tako je. Ja. Ovako ste mi simpatični, tako da neću Ja. vas zaboraviti. Mislim, to mi sve žene mi to kažu, ne znam zašto, ali tako je. I ti si vrlo, moram ti kažem, slišaj, ne? Ja imam tu, znam tih cura, takvih i onakvih. Imao sam jednu erotičnu emisiju u preteklosti, jedini na Balkanu, jedini u Sloveniji, to je bila velika stvar, da te ne zezam, to stvarno govorim. I upoznao sam takve i drugačne cure, ali ta karizma tvoja se mi sviđa, ne? Ima puno lijepih cura, ne? Ampak nema ih pa puno sa karizmom. Da nisu samo ljepota i da imaju neki stav. I mislim Tako da je je. to tvoja dobra, jer si tu u teretani bila i to se ti Da. vidi. Ne? Da. To se traži u našem To poslu. se traži, bravo. A kaži mi, Nikolina, taj tvoj džir, tvoja unikatnost, što misliš da je napram ostalih pjevačica? Imaš nešto da bi te prepoznali samo tebe? Si razmišljala? Ma da, to ja, Prvo ali izgled, to ja, ne? drugo stav, Mhm. a treće, ne znam, to najbolje publika prepozna. Najbolje Ja bi publika. to prepustila publici, da, Mhm. da oni to prepoznaju. Znači, ako te ja dobro razumijem, ti si danas prvi put će stati pred slovensku publiku. Da, jedva Aha. čekam. A ako će kazati da nisi ok, a što ćeš onda? Neće kazati, reći Neće. će da sam baš okej. Da će Da. biti sve u redu. Da, ja vjerujem. Ok, a kaži, pjevaš samo svoje pjesme ili i od drugih? Drugih isto. Drugih. Da. Što pjevaš? Pa volim najviše Cecu, narodna i zabavna muzika, je da kažem. Narodna i zabavna. Volim Ceca, Dragana Mirković, Teo Tejerović isto obožavam da sluša, čak sam i radila sa njom, Mhm. tako da volim sve da pjevam. Sve što mi se traži volim da pjevam. I Ok. ako treba nešto i da se nauči, naravno. Ok, a sad mi kaži taj biznis glazbeni, ne? To je sad vrlo skup biznis, to treba, moraš da imaš styling, moraš da platiš muziku, moraš da platiš video spot. Mislim, znaš to? Mislim, to je velika stvar, imaš neke sponzore, neke menadžere Nemam, prave. sve ja sama. Sve sama platiš? Odakle? Pa sve što zaradim to uložim u karijeru. Uložiš u muziku? Da. Aha, mislim, gledao sam par tih tvojih spotova i su dobri spotovi i ja imam te balade, se mi sviđaju, mislim da je Darko, naš šef Arene, objavio mislim da sjediš neki, poješ taki... Venčanica sigurno. Ja, tako da. žalosnu pjesmu i ta se mi svidjela. Žalosna. Ja imam te žalosne su moj džir, da. Ne izgleda mi tako, ali sam romantičar i... Da, a ja sam previše emotivna. Ja, no vidiš. Da, mnogo sam Ja, emotivna. no vidiš. A koliko imaš godina ti? 27. 27, jedva. Da. Aha, znači to je cijeli svijet još Sad pred tobom, je, ne? moram sad uspijem. Sad je Da. vreme, ne? Ova 2026 je moja. Ok. A što, imaš li momka, muža ili nešto tako? Ja ne bih sad da pričam o tome stvarno. Da, moramo malo. No? Ma moramo malo pjevati. Ja, kaži, nemaš. Ne želim o tome da pričam. Nećeš, ne, ne, samo o karijeri i o poslu. Mislim, znaš zato te to pitam, ne? Jer ti, muškarci, Ne smijem to da pričam zbog fanova, tako da... Ja, ampak ne, oni uvijek zajebu stvar, ne? Muškarci uvijek zajebu stvar, jer kad pjevačica postane slavna, postane cool, oni Gledaju. ljubomorni, Da. pa što si tamo radila, pa kako se to slikaš i onda ide sve u PM, ne? Zato te pitam. Ne obaziram sam na to, takav tip mene treba. Ja. Treba mi onaj koji će da me podržava i to je to. I u ovom poslu. kakvi se ti sviđaju muškarci? To pomožeš da Tako- kažeš. Samo da su normalni, to je to. Normalni, ne voliš ljudi. Ne volim lude, zato što sam ja previše ludi, ne može dvoje luda da se sastavi. Aha. Ok, a kaži mi, kad si što? Kad si ustanovila da imaš glas za pjevanje, da to želiš? Kad je to? Pa Jer ja počela si sa tim bodybuildingom i tim fitness najprije. Da, ja kad sam imala 13 godina, stalno sam gledala te Zvijezde Grande i vazda mi je bila želja da krenem i jednostavno bila sam mlada. Počela sam sa 17 godina da kao to fitness, da treniram, da se takmičim u polumaratone i stalno sam osvajala prva, druga i treća mjesta. Jako sam bila uspješna u tome. Poslije sam počela da radim u jednoj teretani i jednostavno sam počela da pjevam. Upoznala sam jednog čovjeka, ja stvarno želim i ovim putem da ga pozdravim. To je Zdravko Đuranović, on je iz Crne Gore. I on mi je pomogao da krenem.
da krenem i posle sve ostalo na mene, to je to. Ali ako sam te pravilno razumeo, mislim imala si dobre rezultate u tim, što je to bilo, taj fitness model i bodybuilding i što si zapravo radio? Fitness, to je kao personalni trener, da. Aha, i dosta imali kaj, te izbore i To je kao teretana i ti učiš kako da treniraju i to je to. Aha, ne toliko si rekla da si išla na neke izbore, sam to narobe razumio, da si išla na neka takmičenja za to. To je polumaratoni, trčanje, Što? da se trkam. A to si radila? Da. Kje, kako to misliš, što? Pa sad ja, na primjer, i vi stanemo i potrkamo se, ja vas pobjedim i to je to. Pa što misliš, da tu u kolo da Ne, nego samo pravina. Aha, a trčala si, jel kaj? Da, trčala. Na koliko metara? Pa na 2, na 3 km, do 5 km najviše. Mislim, ti je dobro išlo to? Da. Stvarno? Da. Na duge proge? Da. A to je dobro... Volim to i volim zdrav život. Aha, a to je dobro i za muzičku karijeru na duge proge, znači ako si pobjedovala tamo na duge proge, sad će biti isto, ne? Nikolina, kaži mi to, taj trk vaš, ne, recimo slovenski pjevači nemaju šanse, ne, u Hrvatskoj nemaju šanse, na Balkanu nemaju šanse, u Srbiji, jer jezik niko tamo ne razume, ne, a vi imate velike šanse i ovdje, zato vas ljudi, mislim da vole, ne, te pjevače. I da li imaš plan tu u Sloveniji ostvariti neku pravu karijeru ili je to samo mimobježno? Ja bih to sve propustila mojoj menadžerki. Sad, znači ona će Da, ona kazati će kako sve će. to da reguliše i... A što si ti želiš? Da bi bila tu zvezda u Sloveniji? Ili... Pa naravno, što da ne. Sam, to je daleko od kuće, veš? Nema vez. Daleko Putovala sam daleko 15 od kuće, sati. daleko od srca. Ne? Ja. A kako ste došli Možda sa... se i udam u Sloveniju, nikad se ne zna. Pa da, kako ste došli s autom ili kako ste? Sa autom sam došla. Ja i moj kolega, to je kolega muzičar koji me prati evo već 6 godina, njegov ime je Giuliano, jako profesionalan muzičar i mnogo dobro pjeva. I mi se ne odvajamo i to je to. A sad mi kaži ta tvoj body, ne, tijelo, kako to uzdržavaš? To mora biti zajebana stvar, ne? Da paziš što jedeš, vadiš ovo i ono, kako to, ili nije tako naporno kao što... A kao prije što smo rekli, to fitness treniranje, to si još uvijek? Da, A kaj, ja svaki dan? non-stop treniram, da. Stvarno? Ne možda svaki dan, ali nedeljno po 3-4 puta ja moram vrijeme da odvojim da treniram, zato što ja kad radim, mislim, znate da je naš posao jako naporan, Da. kasne sate, ujutro, hrana, sve. I ja fino odem u teretanu i sve to izbacim u teretani. I tako zdrav život. Ja baš volim zdrav život. Ja inače i ne pijem, i ne pušim cigarete. No, to sam mislio pitat, jer ta pjevački život, to je alkohol, pa sa cigarete, pa sa kokain, pa ono drugo trete, a ti si zdrav čovjek. Da, to kod mene nema i to nikad kod mene neće. Bravo. To je dobro. Vidim da nisi samo lijepa, da si i pametna. To je dobro. Hvala. Ali Nikolina, kaži mi sad, recimo, dobar, sad imaš plan da to uspije ta muzička karijera ti na puno, recimo, ne? I kako si zadala, koliko vremena, godinu, 2, 3, što imaš tu plan? Recimo. Pa ja već ima 3 godine od kad sam stvarno uspjela, naravno baš dosta zove, baš imam puno posla, ali sad hoću baš da osvojim bukvalno svaku državu. Svuda, znači da idem da putujem, da non stop radim i ako Bog daje to neku arenu veliku da odradim, kao koncert i to. A i velika mi želja, mogu vam reći, sa Cecom da imam... Duet. Pa zna Ceca za tebe? Pa da odradimo koncert. Što kaže? Što ono? Mislim, te poznaje, zna da si da postojiš. Trebam da budem u studiju kod nje, tako da ja bih voljela da budem njen specijalni gost na jednom koncertu. Ili da može kakav duet snimiti, a? To bi još bolje bilo. Znači, Ceca ti je onaj idol glavni? Ceca mi je broj 1. Znači, uvijek. Ja, kaj pa? Obožavam. Ja se Ceca, mislim, puno godina je ona već u špici samoj, ne? A šta je kakve druge, koje si prije spomenula pored Cece da su ti ono... Pa od mlađih Teja Terović, ona mi je jako ovako atraktivna, fina, baš lijepo radi nastup. Vidi se da je jako uporna djevojka. Volim čak i Aleksandru Mladenović, nju sam isto upoznala i okej smo. Ona je baš dobar pjevač, što se tiče pjevač, baš dobar i dobar drug. Znači, to... Ja, a kaži mi bom rekao, te ljubomore med tim pjevačicama, to već osjećaš nešto da neko ti kaže, pa kako si super, a onda kaže, misli si osjećala te... Jako ima dosta ljubomore, znači, pogotovo kad
kad uspijevaš i kad ideš, kad si sve bolji, baš dosta ljubomora, ali mene to apsolutno ne interesuje. Ja gazim svoje i to je to. Vidjet ćemo gdje ću ja da budem, gdje će oni, to je to. A kaži, ja mislim, te mogu pitati nešto osobno ili ne? Kako Samo to? izvolite. Prije si rekla da ne smijem, sad mislim, te mogu i kaži. Sad ste da me pitati malo mi momka, jel? Mislim, ne, to si rekla da ne smiješ, ali dobro, da te pitam neku drugu stvar, recimo, takva žena kao ti, ne, recimo lijepa, atraktivna žena, ne, i to vjerovatno imaš te svoje profile na Instagramu, ne znam gdje si još, ne, i to vjerovatno svako minuto neko šalje, pa volio bi, kako se sa s tim hendlaš, ali odgovoriš komu ili to samo ide? Samo otvorim poruku i odgovorim kad me neko nešto pita za nastup. A samo to? Da, i moje naravno baš dobre prijatelji, to nikad ne iskuliram, to uvijek odgovorim, a ovo drugo, ne stvarno. Ja. Jer ima i neprijatnih... Ja, no koliko imaš tih poruka, recimo, na svaki dan? Baš dosta, kad bih brojala, znači ne bi stala. Ja. Dosta. A što su te čudne, recimo, kakve čudne ti, recimo, pišu, te nepristojne, kakve su? Pa da, ima i to, ali to samo ide na blok. Ja. Na blok. Znači ne pročitam do kraja, nego blok i to je to. Ali si razmišljala što je recimo sa muškarcima, to sam i ja, puno puta sam pričao tako inako, imao sam i dostup do privatnih poruka raznih žena i nisam mogao da vjerujem kako su muškarci tako glupi, ne? Da on ima u glavi da će, ne vem, da ti šalje svoj penis, da ti šalje to i nešto kaže, da ćeš ti reći wow, da ćeš ići s njim na kafu, ne? Kako je on to tako, to ne znam, zašto su muškarci tako glupi da ne znaju da to neće proći, da to nije cool taktika, da je to bullshit. Si to razmišljala? Što je sa muškarcima da imaju to u glavi i da probaju i da već znaju da neće biti ništa? To su bolesni muškarci, to ide na blok i to je to. Ja, ide na blok, ja. A kako bi, recimo, da bi ti neko poslao... Pravi gospodin, to nikad neće. To nikad neće, ne? Ali da bi ti neko poslao neku poruku pa da bi te vsem zainteresirao, šta bi morao da uradi? Ili to nema šanse? Ništa porukom. Samo uživo. Pa će te ne vidi uživo. Samo pogled i ponašanje. Pogled i ponašanje. Da. Ok, mislim, ok. Malo sam teško. Mislim, ne se pro, ampak dobro, ampak to mi još kaže, rekla si, ne, prije da mora da biti normalan muškarac, ali svejedno, pored toga, no, što te obori sa nogu, da recimo muškarac nešto uradi, a ti kažeš, oh my god, ima li tako nešto? Poštovanje. Poštovanje, da ti od vrata otvori. Što? Pa poštovanje, sve. Ja. Sve što spada u poštovanje, to je to. Pa izgled? Pa izgled, pa naravno da ide uz mene neki fini dečko. Ja, kakvi su to? No, upiši ga malo, kak bi to bio? Sada ne prečerujem, visok. Visok, aha. Okay. Tamna kosa? Pa nešto proćelavo, onako, znaš, Aha. Ja volim one sportske tipove. Sportske tipove? Kada imaju mišiće, ali kaj? Pa može to da se kaže, može. Ja, ako ti si sama o tom, ali no, to je recimo dobro pitanje, ako je žena o tim fitness vodama i tem zdravim životom i muškarac recimo da nije, da li je to problem? Pa šta će mi neki jado žalostni, treba mi neko baš kršno, tako kažemo mi Crnogorci. Mislim, ne, on ima energiju, ima sve, ali nema body za te, nema mišića. Dobro, najbitnije je stvarno, evo sad malo šala na stranu, ali kod muškarca da je dobar, kao dobar čovjek i da ima neko poštovanje i da te podržava ono što radiš. To je kod mene najbitnije. Što je teško danas neko da podrži ovaj moj posao, tako da ako se nađe neko u životu. Možda, nikad se ne zna. Ampak recimo, taj kliše, recimo da lijepe žene vole muškarce sa novcem, kako ti gledaš? Mene to ne interesuje jer ja imam svoj novac i ne želim nikad nisam zavisila od muškarca, čak ni od roditelja, tako da želim da imam svoj novac i apsolutno me ne interesuje. Znači, bitno mi je samo da radi, znači da je radnik, da radi, sad koliko ima novca, bitno je da živi solidno i to je to. Znači, sad da je milioner i to, ja stvarno to ne gledam, to mene ne zanima. Jer stvarno od njega ništa ne tražim i nikad nisam tražila jer volim da sam svoje žene. Ok, a sad mi kaži još to, gledam te cure, ne govorim da si to ti, ali gledam te cure sa Balkan scene, to je sve operisano, to je sve ko da bi ih dao jedan kopirni stroj i da dolazi ven ista žena. Što ti misliš o tim operacijama? Da li je to pretjerano postalo? Da li je to, mislim, zašto? Recimo, pa lijepa žena ide da si uradi neke stvari koje nije potrebno. To ne razumem, taj psihološki moment,
lijepa žena, seksi žena, ali u svojoj biti nema samopouzdanja očito. Ako je išla na operaciju, a onda je jedna malo, recimo, punija i boli o kurac, reče pa ide van i ima više samopouzdanja kao neka koje svi mislimo da je lijepa, a u biti ima problema. Šta je fora toga? Što misliš? Pa ne znam, ja inače volim prirodne žene, kad su prirodne, ali to kad urade usne i tako dalje, te silikone, mislim, nisam ni protiv toga. Znači, ako neko misli da se lijepo osjeća, neka radi. Tako da nisam protiv toga, neka radi. Ja sam, na primjer, prirodna. Ja, ali zašto preteruje? No, to mi kaže. Šta misliš kad se, recimo, pričaš sa kakvim prijateljicama to i možda se to učinile? Šta im kažeš? Pa možda one stanu na ogledalo i kažu, nije mi dovoljno to što sam uradila, pa onda još dodaju da je to. I ne vidio same sebe da to nije. Ne znam. Neka ih neka rade, ako misle da su one tako lijepe. Ok. A koliko sati na dan si pred ogledalom? Koliko? Joj, samo kad sam u teretani možda. Ja, inače kad ne. prođem ovako pa se pogledam. Znači si manje... I kad se sredim za nastup, moram da se gledam, vidim kako izgleda. No i koliko vremena, recimo, si potrošila za taj look sad? 40 minuta. Što si gledala na sad? Samo sam se stuširala, malo našminkala, zavezala kosu, obukla i to je to. I to je to, ne? Da, pa šta? Šta ima da se sređe? Ok. I šta ako se ti danas zaljubiš u nekog Slovenca? Šta će biti onda? Ćemo si sjebaš s karijeru u minuti? Slovenci su opasni momki. Ko kaže da ću karijeru? Nikada u životu, nijedan taj neće doći da ću ja karijeru bataliti zbog nekog muškarca. Stvarno? Nikad u životu. Ja ću ti pitati to za 3 godine. Pa dobro, pitajte. A da, ću te ja to pitati, to sve žene kažu, onda sve ide u kurac. Zapamtiti to, ne? Okay. Tako je, ne? Ja vam kažem nikad. Ja. I kod muškarca je isto, ima karijeru, onda se zaljubi i onda ide sve. No ne vem, pitam, ne znam. Šta ima veze, što ako pjevam, šta je to tu? Ja. Šta je bolja ona što radi u banku, na primjer? To je res. Jel' tako? Ne, ja to mislim tako, ali oni ne misle, ne? Onda rataju posesivni, onda je problem, ne? Sjeti se tih mojih riječi kad će se zaljubiti, ne? Sjetit ću se ja vaših riječi, ću se ja naravno zaljubiti, ali ako me ne bude podržavao, ja ću ga odjuriti. Ok. A sad mi tu kaži, to znam, tih puno priča, tih mafijskih priča, ne? Da za te lijepe žene na Balkanu žude neki mafijski, neki kriminalci, ono drugo, i to nije... Pa to uvijek tako će, no kako je to? Da lijepe žene vole barabe, ne? Kako je to? Ja. Pa lijepe žene uvijek ispaštaju. Što? Lijepe žene uvijek ispaštaju. Šta je to ispaštaju? A ružne žene, one su najsrećnije. Ja, no vidiš. Ja. A znaš što lijepe žene vole barabe? Zašto? Zašto se te barabe lijepe na lijepe žene? Pa ne znam. Ja, na primjer, ne znam. Ne bi ti imala takvog nekog opakog Ne, to je momka. samo, znaš, pamet. Pamet. Da. Pa čini se da si stvarno pametna, ne? Da to nije samo poza, da imaš ti tu u glavi... Pa moraš da budeš u ovom poslu, imaš da razmišljaš. Da. Moraš, jer ti si među vukovima. Da, bravo. Ali moram sad da ti iskreno da ti kažem, ne, prije što smo to uradili, gledao sam neke tvoje slike i neke videe, na nekih si mi bila ono wow, a na nekih ne, i sam našao, koja će sad doći, ne? Ali će doći taj koja je wow, ili taj koja ne znam, i malo sam se bojao, ne? Jer pazi, te šminke, photoshopi, te fotomontaže, to nikad ne znaš. A sad kad si došla tu uživo, si bolja nego na slikama, nego na videu, tako da svaka čast. Hvala, ali to je kompliment. To je kompliment, svaka čast. Da. Jer ima ih dosta što su na slike, wow, no, a uživo... Ja, to ti kažem. U nesvijest. To ti kažem, ne. Uglavnom, Nikolina, što bi možda voljela poručiti tem potencijalnim slovenskim obožavateljima koje ćete danas prvi put vidjeti i koje ćete od tom podcastu vidjeti, ne? Šta bi ti njim kazali da bi oni rekli, pa ne samo da je lijepa, ona je pametna je Benti, ne? Šta bi im kazali? Ja večeras gostujem u kafe klubu Arena i obećavam da ću napraviti jako dobru žurku i da ću se jako dobro pokazati. I nadam se da ću i ostati u Sloveniji, da će me i dalje zvati, da će biti jako zadovoljni. Neću sudat, u Sloveniji stvarno to ne. No ne vem. A sad, Nikolina, to pitam svakog gosta svoga, kad si posljednji put plakala i zašto?
Evo, to nas zanima. Za seks te neću pitati jer ćeš me ubiti, ali za plakanje, evo. Kad si posljednji put plakala? I zašto? Kad sam plakala? Da, ono, stvarno, iskreno. Ups, izvinjam, čekajte samo da razmislim kad sam posljednji put plakala. Posljednji put sam plakala kad sam pogledala jednu Tule, špansku... mamo, ne mi tu hodi intervju, mamo. Zadnji put sam plakala kad sam pogledala jednu špansku seriju i kad je bilo jako emotivno i to je to. I neko umro neko, taj glavni onak. Ma daj bre, nećemo to. Nećemo, ok. Nikolina, sad ako zamijenimo poziciju, recimo, ne, da ja dođem u Crnu Goru kao neki superstar, a ti imaš sa mnom intervju. Šta bi me pitala? 2 pitanja, evo. Šta bi me pitala? Da imaš ti intervju, ja dolazim... A šta ste vi kao pjevač? Ne, ja sam showmaker. A vi ste show? Da, ja sam sve. Ja bi vas pitala kako vam se sviđa Crna Gora, to je to. Crna Gora, moram da kažem da Crna Gora ima vrlo lijepe žene. Opa. Vrlo lijepe žene, to cijela Evropa zna i sad vidim, kad sam prvi put u Crnoj Gori, vidim da je to stvarno i tako da ću vjerovatno ja ostati tu godinu, 2, 3, vjerovatno, da. Super. Sljedeće, drugo pitanje? I pitala bi vas da li idete na more u Crnu Goru? Ne, to još nisam bio, ne. To je moja greška. Predaleko je, ne. A znate li da plivate? Znam. Okay. I na opačke, mrtvačke, kako nešto kažu. I jedan put sam seksao u moru. I zato ne znam da to u Crnoj Gore se može to u Crnoj Gore. To me ne želim da pričam. Uglavnom, Nikolina, evo sad, mislim da za 2-3 minute si na bini u Sloveniji prvi put. Nadam se da ćeš rasturiti scenu, ne? Da će te zvati svaki tjedan ovamo, ne? I da ćeš biti... Već imamo i zakazane nastupe. Imaš zakazane. Da. I da ćeš biti tako što si kazala, recimo ja ti dajem tamo pola godine, recimo ti dam vremena, da tu postaneš stvarno velika zvezda. Da. Vi ste vidoviti, jel tako? Da, sam. Bilo mi je vrlo drago za taj premijerni podcast po Sandri Afriki, se pravim, druga ta velika zvezda te balkanske scene i mi je veliko čast da ti imam ja kot prvi, ne? I nadam se da se još vidimo kad ćeš biti, ne? Naravno. Ja, kad ćeš biti ovdje veća zvezda što sam ja, tad dođi. Ok. Da, ok. Hvala. Prijatno i sada idem da pogledam